kay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyag. Mang tadray aw, kan liwliwa, kada kayo padganmi adumdumngay. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Puldo lakay. Ay nawaw, ano ka bakit? Payakas tati lang. Pimuraw launay mo tarupa mo. Kasto, di ko nada make-up lakay. Anya, Adda tinabuyak a video, ti may sa abakat. Nalaing nga make-up lakay. No kasta nga garamat iti make-up, kat kasla ubing tilangana. Saan lang aday talakay? Napintas pay. no kasta, isumay sa ramidaw. Ag-make-up ka ba? No iso ti makagapaw tapno pumigtasak. Apay kit din na saan? Ay, kita ma, ang mga nunay tapay hindi pakadadailan tarupam. Aday ta ka man ako nakon. Kontra manan ti kayat ko. Sipod pa'y ide. Kontrabida ka talaga. Itibiyag ko. Pull down. Handa ka lang dito'y balay. Ngam naka-make-up ka. Sapay kasta ti kawas mo. Kas kala makiatindar iti kasar. Umay ni Mari Edna intun madamdama lakay. Agpa-cutic sakman kinkwana. Na, ni ko marim idna laang gayam ka. Kauray Uray ni Mari Edna laang. Masapaw ang napintas kan ubingak iti imatang na. Sigurado bumilib day jay no makita nak. Naimbag man ta saan nga agreklamo tarupam. Apay ko ba nga agreklamo? Una, tasil-sila mo ipulpuligat mo, bakit? Sapay nakapuspos ko. Sana makaangas ti kudil lukas talaan. Ay, tiltila mo ti sasawaw. Maturog ak 5'8". Riingan naktaw no ada ni Mari Edna. Ay, nawaw. Maturog ka kasta. Naka-make up ka, nakabistida ka. Ay, katuan tapno inton umay ni Mari Edna. Nakasagana akon. Day talangan sumango kan kwa na ti aramidak na kwa. Ay, nawaw. Ay, pasensyakan Mari Edna. Kariring ko laang. Ay nawaw, naka-make up ka amaray. Naturog ka kasta. Wan Mare, uray awan ti papanak, ag-make up aklata. Saan tay ka mo, ang mga nukala at nga daumay abisita. Naimbag man, ta saan anagatal takudil maumaray. Saan mo't Mare? Mala, ditan pagsaritaan ti maipapan iti make up. Irwar mo kit ti cutex maumaray. Anya akulay ti kayat maumaray. Green kum ano adda. Ay nawaw, sigurado ka maray? Color green ti kayat mau. Wan Mare, kayat ko ti green na kulay. Aguray ka man maray. Ay nawaw, ay, di mo maniya sinagtirupam itirupak Maray. Apay akas ta ti kudel maumaray. Medyo lima bagat na pingping maumaray. Amangan ko no side effect day ta dagiti make-up nga aramatam. Ay, gagangay na Maray. First time ko nga men. Ay, kita amaray. Amangan lumapuuran tarupam. Ay nawaw, ubapal kan sabat, tapimbintas kan imubingak, idinagaramatak iti make-up. Iso abot-put nga nakakasta Maray. Nay, saan amaray? Ibagbagaklaan, tinakitak. Mano nga oras mo, nitasangwanan ti sarmeng. Ay, umasidag ka man kiday. Takitaam no niya kulay ti lipstick, ti maibagay kanya. Masapol ka din ka ag-make up ka man ay. Ay, awanaw, ti adwa sao. Umasidag ka kindi kunak, takitaam no niya ti maibagay kanya. Tinalabaga a lipstick ka de, wanaw, tinangisay.
nakasidig ako. Yung, diyan manamuking ka ba? No, apay kami na masapul nga ag-make up ka ah. Wan tapno na pintasak, kan ubing tilangak no rumwarak lakay. Agpalinggi ka lang, mag. Ay, urang palingkiak lang. Daskan ang napintasak, iti imatang dagiti tattao. Yan tangay di mo kayat na ibaga. Noon niya ti maibagay kanyak. Dahil nangisit a lipstick laagad, diaramataw. Ay nawaw. Kas kalaan niya iti kas tangar aramidang bakal. Apay akas ta tilangam nanang. Sa dino ti papanam? Si kabot gay, ang Brenda anak ko. Makitsinda kami, kinimariid na ita. Makitsenda laeng? Ngam nakapuspus kol ta make up mo nanang? Sapay nangisit ta lipstick mo. Bagay ko kanumat, kung nadagiti ka aruba tayo anasalaw ko di tadalan itay. Ay nawaw. Bagay mo, tanangisit a lipstick mo, kung nadamot anak ko. Amang ano ang akawunda kayo laeng, kat sineryoso yumat nanang. No siyak laeng, tay nalabaga ati may bagay kada kayo nanang. Oh, sige. Inton sumarunaw, nalabaga a lipstick to mo, ti aramatek, anak ko. Nakitam day, Jay Maray. Ay nawaw. Ti anya marisusen. Sa bali ti panagkita dagiti tattao kanyak. Umapal dalaki di idi. Kinapintas ko, Maray. Anya? Igamampay man, dahito sako bag kumaray. Agritatsak man pay. Ay, nene, saan adito'y sentro ti dalan amare? Nakababain ka dagiti lumablabas. Ay, okay lang. Manmanula ang ti tao itamare. Isuda mo ten ati ag-adjust. Mabalinda mo ti agdalan iti igid no kayat damare. Ay, nawaw. Ada akon lakay. Ha? Apay akas tati kudil mo bakal. Nalabaga mo tan. Di ka kadimadanag ang lakay. Normal lang daytoy. Agritatsak tumanan inton madamdama. Tapno saan amadlaw ti lima baga nga ibagpagam. Panagkunak ka saan na normal ti kas tabakal. Ang mga mano na alam dahil ta. Kadagiti chemical nga ipulpulagin mo ti ropam. Ang mga no saan mo akalaan. Ay, uran niya pati bagbagam. Ag-make up aklata. Amok abot-bot nga naklang lakay. Ay, ano nga tano? Pag inanaim ti kudil mo baka. Di ka pa'y ag-make up oray manungal daw lang. Saan amabaleng? Makita ti kuratrat arupak no sa anak nga ag-make up. Diyak lakit di kaya ti agbalin na pangit. Saan agaputa ko retret? May sa tao kay pangit mo dyan baka. Napintas ka tamo iti matang ko ka. Ay, di nakman bulaan si Kapul daw. Ngamen, urayan niya pa iti ibagbagam. Saanan nga agbaliw ti kapanunutak. Si kati makaam mo kadag iti ginatang ko. Day talaang ti imanayan ti kwartata. Malagi na naakpay. Aywan gayam. Iti bakan ti asilid ti pagturugak. Tapno di nakrangrangan. Sa dino ti ayan ni tatang nanang? Napanday no ay way tinwang. Ada ka di tinapatag nga ibagam kan ko anak ko. Awan matkit di nanang. Imayak laeng tamang tudak iti allowance yu ni tatang. Ay nawaw. Manongay ti itad mo anak ko. Eh, 2,000 laeng nanang. Igatang yun iti bagasyo. Ti sobra, igatang yu iti sidaan yu. Ay na. Agyaman ak unay anak ko. Awanan yaman na nanang. Kitaan nyo taigatang yu day kadag iti masapsapol yu ni tatang. Gumatang kay matlaang iti gatas yu. Wow. Gumatang ak to anak ko. Agyaman ak una iti kwarta nga inted mo Awanan yaman na nanang. O sige, agpakadak nga rudan. Agurura yun ti asawak ijabalay. Ang mga no adda may bagana no marabyanak. Alawon. Agan-anat ka. Agyaman ak manan iti kwarta nga inted mo. Inton mamingsan tumanan. Sa dino tinagapwa mahani. Ijay sintro alakay. Adala ang tinapan ko ginatang. Yan niya dahil ta. Secret. Aguray ka.
make up sa mo day ta. Oh, kasano anda mo am lakay? Makikita ito supaw. Aday tanay, Ada ti lipstick and droma pa ay. Mala, ibagak man lang ang tipod no. Pagpapintas ko ang agpaiso tinakitam lakay. Make up. Manang. Wen tapno uray baketak. Kat aglang lang nga ak kaubing. Kat napintasak lata. Di ka madanagan. Saglalakala ang dagito lakay. Ay. Naglalaok mo tan. Ipulpulagin mo iti ropam baka. Di ka mabutang. Adi ako matipagbut nga kat make up lang mo. Ti mangipaubing kan mangipapintas kanyak. Ay, nawaw. Sa dino tinaggapuam, tatang? Di ta tirsida anak ko. Gimata nga kiti bagas. Tawarin ti maisaang. Adamat inted ko nga allowance yu kanina nang idinapalabas alawas, tatang. Ay, nawaw. Manong itintin mo kininanang mo anak ko. 2,000, tatang. Tibilin ko kat gumatang itibagas. Ay, ti kwarta siguro nga intin mo. Ding gatang na iti-make up na. Anya? Mumutay. Adik ni nanang mo iti-make up. Saan narumwarday jay ngawan ti-make up na? Una yan ni nanang. Inununa na pa iti make up na ngam ti kanan niyo? Ti may sapay pagdaraga kanak ko. Naglabaga ti rupa ni inang mo. Diyak amaw. No epekto ti make up wano na niya. Aglalaok to mo ti ipulpulagin na ti rupa na. Kasarita yun ni nanang, tatang. Delikadong agpaiso. No tiltila ipulpulagid na iti rupa na. Sikanto man ti makisarita king kuana anak ko. Agpatangkan may no siyak ti mangibaga king kuana. Apay matakas tananang. Gimatang kayo iti make up yu? Ngam saan kaya gimatang iti bagas? Kurang ba't nga raw ti kwarta nga inted mo anak ko. Intud ko na jay akwarta tapno igatang yu iti kanan niyo, nanang. Pangasi man Brenda di nakrangrangan. Kaya't ko lang ti ag-make up. Gamkontraan nyo pa'y lang mat. Aguray ka man, nanang. Ne, di mo ikatan ti make up ko Pudno ti indanon ni tatang kanyak. 5 bagang agpaiso ti rupam. Amangan no allergy matanday ta. Ay nawaw. Saan nga allergy na ito'y? May katumot lang dahil kunak nga raw. Dagito'y ka ti make up nga aramatan niyo, nanang. Ay, di mo bibiyangan na kita, Brenda. Ay, nananang. Kitain nyo Kaslabi kimatidaduma. Amangan no isupay kit ti pa ka-ospitalan nyo. Ay, muto yung manda kita. Takibiyangan nyo mat amin nga aramidak. Ay, nawaw. Awan tinagdumaan nyo, uy ti amam. Di kay agsawa kastaan, nanang. Awan sa bali apang panunutan mi ka ni tatang no saan at ipagimbagan nyo. Nauma akong nagsasao, tatang. Ay, nawaw. Kasi di nga ruday. Bye-bye ang tatinam. Agpatangkan mo, tatang. Kasano nga rudin day ta? Inton sumaruno, bagas kan groceries laang ang tiitid ko. Saanan akwarta. Naglabaga lang arudan ti kudil na. Ipapilit na pailaang matikayat na. Ay, woy. Nasaysaya at pa'y anak ko. Tapno awan mo lang ti igatang ni nanang mo iti make up na. Barang agsardeng, no awanan ti kwarta nga igatang na, tatang. Sabay la kumanak ko. Woy, kas tataramidam. Gastos to man ang nubirang man ta mo ospital ti inam. Ay na, maray! Agraman tengad mau 5 bagan. Ay, nawaw. Di mo pakibiyangan man ti tenggad ko, maray. 5 baga nga rod, maray. Makikita mat. Allergy sang agpay suday ta, maray. Ay, saan? Ang mga nusan mo akaalaan dagiti make-up nga aramata, maray. Kurang laang ti impulagid ko make up. Iso akastoy, maray. No siyak ti ka. Ipa-check up mo daytan. Ang mga no kumaro no baybay am. Itian niya kumaaga po, nga agpa-check upak. Kat awan mo ti sakit ko, maray. Ipa nagpa-check up, kat para laang kadagiti masakit.
Ang mga no iti kastangar aramidam katanya pa iti mapasamak iti rupam maray. Saan to ang mapasamak dayta, Mare? Amok nga ibagbagam lang dayta. Ngamen, saan ako nang agpapacutex kan ka? Sa balin ti sukik ita. Agkape kayo pa'y tatang. Agyaman ang anak ko. Kumusta matan ngay ni nanang? Kasi ti sigod, tirupa natin into na rin na. Ay nawaw, di na pa'y gayam insardang tag make-up tatang? Naimbag kumaa, no di na paglalaukan ti chemical nga aramatan na. Isulat tama nga ginggay ta. Paglalaukin na ta, aramasan na. Makaugat pa no, kastangad na si bagak. Awang kano, ti marik na nasakit. Talagang agpatangkan ni nanang tatang. Pudnulao na anak ko. Iso pa yun ti pagapaan minudad duma. Urayan na siguro nga dadakas ang mapasamak sakbay nga agnakam. Ay, anya tinapasamak iti rupak. Ay, nawaw. Ay, umay ka man pul daw. Parspasam. Ay, Oh, tirupak lakay. kasano nga rin ang makita ka? Tinalikodan na kumag. Aday takita man lakay. Sos Mariosep, rin mo namin ang agraman tungod mo. Pag-aasim ta intag pa-check up lakay. Awanin bakit? Dahitan, ti may magbakagin kay de. Diyak kayat ti pumangit lakay. Dahil tati epekto, naglalaw a chemical nga ipulpulagin mo ti rupam. Ay, nas ka na maagasan naklakay. Sa anak pa'y anak kasaga na pumangit. Ay, akin ay, paglalaw ka pa, nagiti pagpapintas kin, pagpaubing mo dita. Sige! Itaray na ko ni hospital lakay. Masyan ka kaniyak puldaw. Oh, anya ti kuna ti doktor tatang. Anya ti napasamak iti kudil ni nanang. At natimpulagid na saan akaalaan ti kudel na. Sa maysa, pinaglalaok na ti chemical, kat sensitibo ti kudel na. Iso akas ta tinapasama. Kunak tumat kada kayo nanang. Ay, diyak ba't impagaraw pa mapasamak ti kastoy anak ko. Ala gumatang kay manan ititiltila nga ipulagid yo di tarupa yo. Ay, diakon kayat anak ko. Ang mga nointun sumarunaw, kat di na kon mailasin. Diyak kayat ang mapuuran ti rupak. Ada ka diin reseta ti doktor nga agas tatang. At damay tanak ko, Pag nakman nyo daytan nanang. awan ti daduma ang mapabaso, no di si kamala ang suseng. Agpatangkin kan tomay, awan ti denggam asaw, anyangay ta. Inton sumaruno, dumungag kayo no adda ti may baga kada kayo nanang. Di kay agpatangken tano may sagmak kayo, da kami a pamilya yumatlaang ti kakasi. Sana dakas no kayat yun ti agpapintas. Ngam aramidan nyo no anya ti may parbang. Nagruna pa'y kat sensitibo ti kudilyo. Wan, anak ko. Saanan ang maulit. Ay, saanan na talaga. Agan nada ko nintun sumarunaw. Ay, nawaw! Nuad da ibaga ti kapamilyayo, dumngag kan agtungpal kayo. Diyo ipilit ti kaykayatyo. Tano maisagmak kayo, da kayon tumatlaang ti agbalin a nakakaasi. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.